Kako napraviti mekane i lagane kiflice? Potrebno je 600 g mekog brašna, 3 kašike šećera ako želite slatke kiflice, ako želite slane 1 kašika, 320 ml mleka, 1 kvasac, prstohad soli, sve ostaviti 15 minuta. Kada je kvasac nadošao, sipati 2 kašike grčkog jogurta ili pavlake, 2 žumanca, 100 g putera ili margarina. Sve to sjedinite. U ovom trenutku ne trebate previše mesiti. Potrebno je da testo ovako ostavite oko 20 minuta, da brašno upije vodu i da počne proces stvaranja glutena. Nemojte se plašiti što vam je testo u ovom trenutku ovako meko, baš tako treba da bude. Mesite testo oko 4 minuta kao da ga lupkate. Testo ostavite na toplom oko 45 minuta. Kada je testo nadošlo, prebacite ga na radnu površinu i podelite na 6 delova. Svaki deo oblikujte u lopticu. Uzmite prvo oblikovanu lopticu i razvucite je kao na videu, na tanko zadržavajući oblik kruga. Pripremite 100 g maslaca ili margarina koji trebaju da budu sobne temperature. Razvucite testo, premažite svako testo sem poslednjeg. Prebacite sve zajedno preko jedne tacne ili tanjira i ostavite u frižider na 20 minuta. Hladno testo izvadite iz frižidera i razvucite kao na videu. Isecite testo na 16 trouglova. Umotajte svaki trougao kao na videu, da dobijete oblik kiflice ili krosana. Pripremite jednu veliku tepsiju i stavite preko papir za pečenje. Poređajte kiflice i ostavite da naduđu oko 45 minuta na sobnoj temperaturi. Kiflice premažite rastopljenim maslacem ili margarinom i pecite na 180 stepeni.